van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai KNAB ho hi anasamong mong ove hichimuna hi ki kap to ova miti ho to zangi khomkit danu ahi ve damsel ukite naw zo siwa gal ine ovin mi koi ho hamchun ko kite hi mi phalo ahi ve tinte ahin ho koima ido masadu aumpon ahi pathenin ku kite hi gamtum pi inadinga gal sempi u ahi ti hi ehet ungai ahi chule naw zo se Burma Myanmar Manipur Bangladesh Chittagong Hill Strait iboi so ke uve ahin galbon masa ihipove pathin thilgon ahiti sumil pohide pathin in kugi nampi lamkai ho chule CSO ho zo se hinmapui jingta hen mipi public ho zo se jong lamkai ho thu ngai theina kilungto na ehin pijing taw hen ukyang ni ho ki go chaita kuki te lupna za khuna ko na ki thodo nai lo milong te hin ipi angai to o ahidem ki go sa a mo umjeng the uham amo ho hin plan na sata a aneki simpan ki du ahitai je ipi hi de ki hamlet sa hoi tho mang pote alam pipi hung umnante mi te noise ichan naw hi kilung khat nan mangtaw hi te tom kuki Date 15 January 2026 Janhi ni Khochun Myanmar Kachin State Boma Vanmon Khopi Lamba Junta Sipai Ho Khutna KIA te agalban pumuvin surrender aniki boltawin ahi Kuki nampi thulut na ding lamkai umlaw pu let thangkhusei President Kim In pathin tu pi asangin vai hop athemin mi pi zanale mi pi lungthlaina achangin athu anachi hlein ahi pu PS in thu pi asangin kuki kachin so pi hina asudet in vanoi thangin kuki nampi achoi sangin athu zong anachi hlein ahi pu khaimang chongloi in thu pi kasan loading ahi tin alu apein vai hop je themlo athu zong chi lo nampi asu chawai de in ahi pu azang khong sai jong tam masa chun kim president ahung kai do chun aina azan khat khaka ge in pathin thu ka sei pi le ka san po po le ka loi hon pe mang diu ahi atin asu asa lovin vai hom lovin tam aki chai tai tu chung kim president 2025 to 2028 dingin ahin thlengdo ki nun ni ve akoma kaga chin ka sei kit le pathin thu pe asan ji le alona ji a hekit tapoi chule pu PS jong chubanga athu sei anachi a evangelist lamza khol thu sei ala ji in kahung ki khen thlonin tun awa mangtai kuki lamkai hausa opa hole mission lamkai hon akin kin a kuki nampi ki vai hopna na su to lo ule pathin lunghana na chungwa chuding Israel te Egypt a ping zo se pathinin athagam a kanan gam alut lobong wa kuki lamkai zo se pathinin asu manga pathin ama ta in kuki nampi asim tuma mancha thei thei amancha khangtha ho khuna kuki gam api ding a hi lamkai ho phata in gel un by pakai kamsang reverential haukip Nitin Thuso Daily News 16 January 2026 Tuibong Songpi Tiger German Road Milong 10 Block Abol Jingje un Tuni Apana Kangui Chiding Hon Songpi Chandil Tingnopa Lampia Apel Theu Ahitai CMKZ Admin Tuni Assam CM pu Karbi Anglong District ahungna chungchanga Kukite akon Kuki Muffler khat anapi pet u ahi Date 15 January 2026 Janhi ni Khochun Iring Naga Ho Thilso Chungchanga Tiger Kip Genle KNF Kadri Ho Chunga FIR Anabol Khumavetin Thuso Akimoi Government in UT ngehna kinei anoppeh lole Kuki MLA ho Manipur government semna a pangloading Kuki te chena district ho legislature zauna union territory a head pi na dinga ngehna kinei ho state le central government te ni a kon su ubil na dinga zi tho a kitep na a umlole Manipur government ki semding Kuki zo MLAs hon to sat loading in kithul na anayuve achi sani sim somlathum January 2026 ni kho a suspension of operation so group ho Kuki zo councils K6C chule MLA hon meeting anei nawa hichi ki thulu na hi ahi tule tu a Manipur assembly hi kum 2027 akichai masanga demand kinei ho asu bolit na dingin hichi meeting chun government phat te pi na zong anei alangkha na Manipur a president rule khela popular government kisim do na dinga BJP MLA hon phutna anei jingo ahi Nitin Thuso Daily News
Kangui tu songpi lamhlonga indefinite ban ki bol KHRC indem na nei chule akila ado na dinga team na nei gamkaya chimat na dinga apoy mo penle khatse kangui tu songpi lamhlonga iring naga ho in indefinite ban abol chu Kuki Human Rights Council KHRC in sangta indem na aniyi hichi blocket ki bol hin angai cha thil le lo ki pule ho emergency service sumkol ve na chule nitin ki mancha na asuboye ati KNF in iring naga ho abulu le thu na in achi sani simget January 2026 ni ho chun ZUFS kamson in kharam vai phe Kuki ho abulu eti thu amin hetabang a hunam a kile thu na ho hi akichai anga ye hichi tu sim hi humkha hi hanlang chamne in malam no ta hen ati authority hole iring naga ho representative hon kangui tu songpi lamhlong a blocket ki koi ho ala ado angai banga lamthla na ki na dinga KHRC chun nge na anayi malama hichi lamhlong a boina ki lo na dingin ki ho to na na dingin KHRC chun nge na zong anayi nitin to so daily news kipa thu phone SSC GD result out to kilhona ta chapa ta chanu tamta na lol hinu akizan kipa hle in a hi result check nai lo honjong aniki check sau ovin galle to zin mungam thlata PET na boldiu daylo na zal in KSO General Headquarters in Nasata in Pan Anekilan igam sungova PET STC BSF gangpi molmuna aneki chon lud in a hi igim naw athon a hi jipon pathinin ema puijing tawhen KSO General Headquarter to so hichanchun akichai tai to so abana anangai hom ki dingen ka hinlim chi uvi to so hingai zo si na bon chavin stay safe and stay blessed.